Maja Šuput obukla raskošnu haljinu i pomela pozornicu super talenta. No, kako smo već navikli na Majine lude kreacije, ovo ne bi bila nikakva vijest da Maja nije odlučila s nama podijeliti jednu zanimljivost vezanu uz haljinu. Naime, haljina nosi ime Božićno drvce, a sve iz razloga jer je nakon jednog Božića poslije Majine 146. plastične operacije njen muž prilikom dolaska kući ni nakon par sati pomnog promatranja nije radi haljine uspio razlučiti koje je Maja, a koje je njihov umjetni bor, te je tako zapakirao Maju u kutiju sa ostalim božićnim ukrasima. A Maja je tamo ostala sve do sljedećeg Božića. Ha, nasmijala se Maja i otkriva kako se nije ljutila, jer kako kaže, kad je kutija zatvorena, prašina joj ne pada po plastici, pa joj je lakše održavati ten. A u ostalom, pa tko se ne bi zabunio? Maji Šuput prijeti ovrha zbog duga za vodu od 9.000 kuna. Doznajemo da Maja nije platila račun za vodu, što je i logično, jer zbog COVID-19 nije bilo svadbi gdje Maja zaradi veliku većinu svog novca. Objasnila je kako njen sin Blum zahtjeva konstantno navodnjavanje, jer u suprotnom neće procvjetati. Majo, cijela ekipa tvornice Nebuloza ti drži palčeve za što više nastupa po birtijama i penjanja po stolovima. Maja Šuput opet šokirala, ovaj put s haljinom koja ne trpi donje rublje. Ovaj put naša Majica izašla je na pozornicu polugola s haljinom od krizantema. Tu je haljinu naravno dizajnirao hodajući dildo Marko Grubnić, kojemu je ostalo par buketa nakon što je zakopao svoja 2 pekinezera da bi ih iskoristio za svoje nove papuče. Maja unatoč haljini nije uspjela sakriti svoj vrat 60-godišnje žene koji se isticao između plastike i silikona, a svime su najviše bili zadovoljni Blum i njezin muž, jer što bolje priliči jednoj majci i supruzi nego da polugola šeta na TV.